mate HSLC asat lang pini cheng pontang lo Kuti thongkep ra trok so se atangka pen lang roi kung long le kang lempen ki khang chia phan palong plia dim long e ki som CPIML Liberation 11 Party Congress amai pialong CPIML Liberation HPC Karbiang long pen kachitong dona puthak pherang kya mai kangni Amar Jiwan adawai kinang ji atuma phan isi birta kemi Bangso dawai non ke Karbiang long pen West Karbiang long along setami long pon ikji Lapenan parta nanglina hok damde hem tot lun pen nangli hem an nangke pathon kok mate home delivery our sai setami do ikji Lasi humri ignon Amar Jiwan Amar Jiwan adawai ki chupensi noni li phugar ting buni ni da kimilo la so adawai chu che ko ge ni chu klen thi chu dam thi pen ke non la so adawai ki chupen ki common the du pensi ni li chi thek lo ni li chi klo jam ni jom thom la som ta ni li long lo sa me Amar Jiwan adawai ka channel pe la hai ki so ta ni li akiso ave der lo Clardak pen kachini jiapan Troxy Highway Hini Trop Pho Highway Troxy Nerkapalong Humri Ignon Kardom pini karbi prime time birta long penili sami mirinahan sepi pini birtang ton pen arju panikta Surihini raing kora ke thom abaha parman HSLC mate high school living certificate asat lang pini pen chingpon tanglo Karbi anglong alo prek jama school along tami ingdeng kep ke Charlie amumaratum satlang ang thek tokdun Karbi anglong alo prek jam lo Charlie hemalong Surihini ra ingkora ke thom abaha HSLC mate kep angdeng asatlang ang thek pini thereponi phai ke thomani pen pangcheng pontanglo Lason si Karbi anglong a hempi di phurong sopia long tami kep angdeng ke Charlie amumara tumpen satlang ang thek tokponlo Golf Boys Higher Secondary School DAV School Golf Girls High School pen kiching lok prek jam adimalong ansitami satlang ang thek tokponlo Lason si nijang Karbi anglong a hempi hamren rong sopia long tami Hamren Golf Higher Secondary School along kaddu kave bang pharoplira trokebra pli pinso soarlo aphai pensi high school living certificate thi hekpen HSLC asatlang pini pen kitok pangcheng ponlo non kitok bom la so Hamren Golf Higher Secondary School examination center along nilitum aphai long ponlo kaddu kave pharoplira trokebra pli 464 aphai long ponlo la anang bong pen bang troxy atuma bangke lang tum kisu kyun elone mate koson pen lone ke bank ke fan dil tum chin net ta mela tum bangke la dat exam nang to nong la dalo la si non exam examination hall along ke ludlong aphai ke long la ke bang pharu plira phokebra troxy ansi long ponlo la pen pinso aphai la ke bang pharu hinira inkora pli la dak along bahini abangke absent lo mate examination la dak na chi to long la lo la pen arlo su phai la ke bang pharoi ni ra long ke pra ke thom la so long bang pho abangke la dak exam nang to nong la Halapu Duar Baguri constituency angkang Daythor Higher Secondary School along tame HSLC asatlang tok pangcheng ponlo আহিছে মানে অপশন আহে তো আমি নাজানো গতিকে আমি গোটেইখিনি প্ৰিপাৰেশ্যন ধুনীয়াকৈ কৰিছোঁ খুব ভালকৈ পৰীক্ষাখন হৈ যাব বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ আমাৰ এইটো বহুত পুৰণা চেণ্টাৰ 94ৰ পৰা আমাৰ মেট্ৰিক চেণ্টাৰ চলি আছে গতিকে এটা সন্মানৰ কথা আছে গতিকে আমি নিয়াৰিকৈ আমাৰ কমিটি মেম্বাৰসকলো আহিছে প্ৰেচিডেণ্টো আছে ভিতৰত গতিকে তেওঁ কিবা মেনেজমেণ্টত আছে গতিকে আমাৰ ধুনীয়াকৈ হৈ যাব সকলোকে এখন চেণ্টাৰৰ কেইখন স্কুলৰ পৰা আহে ছাৰ 16খন স্কুল আছে আমাৰ News Report Karbi Anglong Live Aningkanwang sitame Barla Apor hud bithung reng thama constituency alo Jesamet Kolonga Kopilia Roya Kungkung Longle Kangle Majo Rongarlo Langkang Lumpen Pinnangan Aradatum Kisung Kachechak nang Dolo Bangso Kisung Pen Rada Phan Kepa Jok Ponji Phan Purapini West Karbi Anglong District bithung reng thama constituency kapalo Being Hoyalong Long E Kisomamai Padupon Karbi Anglong
Autonomous Council Water Resources asai campaign kachepehem phupon bangso long eke somomai long aluhi sarpo manpen Assam Sarkar Water Resources of Minister Pijus Hazarika kachitong dunalong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Water Resources asai kam along kilang EM Ritesing hi pen danglok MLA Karbi Anglong Autonomous Council EM MEC pen danglok Water Resources Executive Engineer Miji Kro lapen Saipu Saipyatum chitong dun Anilipi labangso mohor nil cameraman pan paklang poning tung mangalalo Ladakh area jasamet Khiruni pen Ladakh labangso tumpreng labangso Havar labangso Dak penang aningkan pen langket hepen ajok aningkan wang langket hepen ajok si penangan hemrit kana hok pesondulo towar pen chenglok non la nilipi labangso dolong bangke prang bangke thingpi dolong lo sitami non bangke RCC bridge kim rangbon bomlo lason dak taksi permanent solution ke wan ji phan Karbi Anglong Autonomous Council non ke dobom BJP sarkar atum alang litum chepatir pi ponsi Water Resource Department ahin pen alang litum penenga sengkana farman alang litum labangso government scheme alang litum dengpon lo lasi pini labangso ke dengpon ajai megalong Honorable Minister of Assam Government Pijus Hazarika alangli Water Resource and Parliamentary Affair alangli Minister lo Public Relation alangli Minister lo alangli Ladakh bangsi Karbi Anglong Autonomous Council Dr. Tuliram Ronghang CEM lapen Horan Singh Bepen Chenglok lapen Ladakh Water Resource Department in charge lo Rites Inghi alangli tungke Japon si pini labangso foundation le ajai megdeng ponlo Bangso long ke sompon lake aningkan wang kolonga pen kopilia royalong longli kanglem lapen arai ke doara datum lang kanglum pen kisung phonang lo bangso kisung pen ke pajok ponji aphan pura kuti thongke pra truck sose atangka pen langroi kung longle kanglem adimalong ke tengji aphan pini long e sompon lo মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই আপোনালোকৰ এই অঞ্চললৈকে আহিছিলে উজাই অঞ্চললৈকে আহিছিলে আমাক নিৰ্দেশ দিছিলে যে বানপানীৰ পাছতেই এই অঞ্চলসমূহত কাম কৰিব লাগিব যাতে বিতুৰৰ ৰাইজক আমি বানপানীৰ পৰা বচাব পাৰো উজাই ৰাইজক আমি বানপানীৰ পৰা বচাব পাৰো ৰহাৰ ৰাইজক বহমপুৰ ৰাইজক নগাঁৱৰ ৰাইজক জাগিৰোডৰ ৰাইজক বানপানীৰ পৰা যাতে আমি বচাব পাৰো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আদেশ লৈ আমি কাম কৰিবলৈকে আৰম্ভ কৰিছো আৰু আজি তাৰেই অংশস্বৰূপ এই আপোনালোকৰ এই মিটিংখনত আপোনালোকৰ গাঁৱত ৩৬ কোটি টকাৰ ৪টা কামৰ আমি শুভাৰম্ভণি কৰিলো আৰু ভৱিষ্যতে কৰিম আপোনালোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলো মই মন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনা কৰিছো এই অঞ্চলৰ সমস্যা বানপানী সমস্যাৰ সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত আলাপ আলোচনা কৰি তেখেতে স্পেচিয়েল পেকেজ হিচাপে এই বিথুৰে নাম সমষ্টি ৰাজ্যৰ বচাবৰ কাৰণে তেখেতে আজি ধাৰা স্থাপন কৰিছে টোটেল 36 crore ইয়াৰ আগতে 15 কোটি আৰু ইয়াৰ 10 কোটি এটা আকৌ টেন্ডাৰ কৰা গৈ টোটেল 60 crore গোটেই সকলোৰে হাত চাপৰি মাৰা আপোনালোকে প্ৰিভিউজ হাজিৰা নাই কোন প্ৰথমবাৰ আমি ওয়াটাৰ ৰিসোৰ্সৰ ডিপাৰ্টমেন্টৰ পৰা আমি স্পেচিয়েল পেকেজ আমি পাইছো 1951 পৰা আজিলৈকে অসম চৰকাৰৰ পৰা যে স্পেচিয়েল পেকেজৰ এই টকাটো পোৱা নাই কিন্তু কাৰ্বি আংলং এটা অটোনমাস কাউন্সিলত এটা ইতিহাস ৰচনা কৰিছে কোনে দিছে এইটো আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধা বিজু হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক দিছে ওয়াটাৰ ৰিসোৰ্স মন্ত্ৰী আৰু তেখেতে মোক কৈছে আকৌ কিমান দিব লাগে তেখেতে নিজে গণনা কৰিব যে সেই অঞ্চলৰ পৰা ক'ত বাকি আছে সেই বাকিবিলাকৰ গোটেইখিনি মথাউৰি বনাবৰ কাৰণে তেখেতে দিয়া হ'ব বুলি তেখেতে মোক কৈছে Halapu Perangke Ting no Kaning Japon Tinki Kidam Tanganing Kan Pen Bangso Havar Langete Pen Pajok Ponji Apan Bor Ipondo Laso Ting Pen Non Bangso Asayamo Kiklem Kidam Pangching Pon Bomlo Lasi Bangso Havar Along Langete Pen Kijok Kilong Jiapan Si Sai Ding Pon Po আমাৰ এই বৈঠালাংচু সমষ্টি বা বিথুৰ নেংখামাৰ এই অঞ্চলটো খুব বানপীড়িত অঞ্চল ইয়াৰ মানুহখিনিয়ে প্ৰত্যেকবাৰে বানৰ কবলত পৰে তাৰ কাৰণে যোৱা 2 বছৰত আমি যথেষ্ট কাম কৰিবলৈকে চেষ্টা কৰিছো যোৱা 2 বছৰত এই অঞ্চলত আমি প্ৰায় 60 কোটি টকা আবণ্টন দিছো মথাউৰি নিৰ্মাণৰ কাৰণে এই বছৰ আমি 37 কোটি টকা আবণ্টন দিছিলো
গোটেই কামকেইটা ইতিমধ্যে চলিছে আজি আধাৰশিলা কৰিলোঁ আৰু ৰাইজক সম্বোধন কৰিলোঁ আশা ৰাখিছোঁ অনাগত সময়ত আৰু অলপ কাম কৰিব লগা আছে অনাগত সময়ত আৰু এইখিনিও কাম কৰিম মুঠৰ ওপৰত আমাৰ এই কাৰ্বি আংলঙৰ এই বৈঠালাংচু অঞ্চলটো বানপানীৰ পৰা আমি বানপানীমুক্ত কৰিবলৈকে চেষ্টা কৰিম আৰু হয়তো সফল হ'ম আজি আমাৰ টোটেল 4টা কামৰ আধাৰশিলা কৰিলোঁ আৰু 2-3টা কাম চলি আছে মুঠৰ ওপৰত এইখিনি অঞ্চলতে এই অঞ্চলটোতে প্ৰায় 60-65 কোটি টকাৰ কাম আমি যোৱা বছৰ আৰু এই বছৰত কৰিছোঁ যাতে এই আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজক এই অঞ্চলৰ জনজাতীয় ৰাইজক বানপানীৰ পৰা মুক্ত কৰিব পাৰোঁ বানপানীৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ ডংকা মুকাম পেন বিকি বে লাপেন বিক্ৰম তেৰণ কাৰ্বি আংলং লাই বিৰটা কিমে হিৰজিৰ কে তকলাপেন কি হিৰনিং কি হাঙাতমা ফান ইসি বিৰটা কিমে এপিএলএম পাচা নাংপুমা থাপেন কাৰ্বি আংলং টুৰিজম ডিপাৰ্টমেন্ট পেন পাতিৰ পিপনসি কিবাংজি থেৰে চিকলনি ফাইখ্ৰি ইসিআৰ নি কে চেংসি ফং হিৰজিৰ কি হিৰ কাছে পাতে যাইমে পাদপনপো bangso kache patelong kehaya bang phu bang phi atum kelong ponji anong elake kecheng si bangke suri thong kep lapen first runner up bangke suring koi second runner up bangke suri kep nalito me hirjir ke deng ponjiar ni lake theri ni phai isi pen ni phai troxy an lapen ke tok nang je hirjira thepi lake botor kekor tangte nalito me hirjir ki hira video che record ra Karbi Anglong Tourism Department official WhatsApp number 9387581012 along lo ignon angton ben kachini je phan 936549245 lapen 936551891 along homrignon Pini Tereponi Pai ke Thomani CPIML Mithang Sai Himalong ke dam tang ni Pai Grape Hopen Inquiry ni an Bihar rong sopi Patna long CPIML Liberation 11 Party Congress mai pialong CPIML Liberation 8PC Karbi Anglong pen kachetong duna puthak phirangkya mai kangni Bangso phirangkya mai long CPIML Liberation Hill Party Committee achun bang Rabi Kumar Phangcho pen ke pachini pon atengke ke dam tang ni Pai Grape Hopen Inquiry ni an Bihar rong sopi Patna long kedeng pon CPIML Liberation 11 Party Congress amai pialong CPIML Liberation 8PC Karbi Anglong pen bang phokke brahini an chetong don si mai long chingki chethandun bangso mai long jesemet Save Democracy Save India rally po athepi NC mai long chingki chingwai pon non ke chari bom BJP rat pang ria song tum bharat angkang long democracy aron ke pavir de ji aphan joy pen ke pavir ji aphan kabot ia jong democracy aron pen kachisong pontame BJP RSS atum pen ke khamkhe donation si thek pon long bom lukusi ningji Bihar rong supi Patna rong si labang so CPIML Liberation 11 Party Congress AMP pedo ponilo halabang so AMP lo Deat kian kampen bangsuri ini sose almu cetom ponu kalau bangsa angbong pen dari itu Karbi Anglong Hills Party Committee ahin bang stame bang phuke brahini gili sabangku bangpi cetom ponu Kidam tang ni Pai Grape Horni mai pi ke padopon along Australia Venezuela Ukraine Nepal pensatami delegates chetong donsi bangso mai pi along chingki chingwai pon Committee and Comrade Protima nearly it third time consecutive terms of Central Committee along put up need on weapon. Lasiban Proxy Ambong Ben put up CPIML Liberation Labangso Aputakalam Akimi General Secretary Labangso Purubanke Comrade Dikongar Bhattacharya Bhakti 5 times consecutive terms upon Alami Khan Komchun Bangla Pugan need to have Central Committee need to involve. News report Karbi Anglong Live Lakhain ko rapo nilip MEC constituency ke parlo Borjan Toko Langso Hawar number reserve lapen Garampani Wildlife Sanctuary Ingnam Arlo along Kanghu ke plaktang athengpi aboy KB Pharoi si athengpi Ingnam Raikom Saikhiatum kineplong Birta kilong dona teng pulote ke damtang ani si Ninia Prang Northeastern Silonijan Forest Range in charge
ACF pronap teron kapin khat ponateng deputy ranger sonasing timong lapen adi sangkho tum chelang se adi maklong an palidam lo adi maklong kele hut an ke plak tanga thengpi aboisi thekdam long chotlo ka honde ponateng polote ke jor ka chong hu ponji aphansi kisi ke dang pon pusi pang thek pon kine pon longa thengpi la ke poma nima thengpi laso thengpi do an gari thapsi methang silonijan forest range asa hem an wan lapsi a thengpi sis pidatlo laso thengpi hithia long jor pulote sika lak isibak longji pusi ACF a hin pen nang pachini do kachong huwe ga tuma phan la pen koma da tumsi la pusona sai ki klema pu ke pang thega sai klem bom do la haya sai pen che pahelo serak nang ko kali prote mo ki su pholok ka the laso ing namalong si kedam tang aning kanta thengpi kang khomuni da tum inut apran kedam adim lo koilamati pen samson inki karbing long lai nonapor risim ki mila pen risim ke theka selam ka chingbaya por hut india det pen setami masap sota ke pa phidunavi det ka cherai kompon thekji aphan pura kai ke mata adu ya hoila pen det ar lo setami ka cherok tok ke do pensi dobom wangbom lo Lason si India pen setami imina det ka cherai kompon ji aphan pura jesemet medium la pen short range missiles indigenous air defense system raiders high hui India la pen China det adu ya hoi pen katibok het Indian army a base along si chibi pon etlo labang so missiles regiment along ongdung arisim ke India long emithang pen amat ka silam pon arisim si ke onglo China det a hin pen apong India det alo nang kilut la pen adu ya hoi long kaching thora sai ke deng pon kilit par pika jok si India army pen sai jok je missiles regiment setame eastern command theater along sing ponang koklo labang so missiles regiment along jesemet kisik ponarisim ke ongdung ke medium range surface to air missile system combat management system mobile launcher system advanced long range radar mobile power system radar power system reloader vehicle lapen field service vehicle henlo MRSAM system pen ephongwet pen si kaprek along sitame Karlen pen ki abdunjia jakongdo labang so missile system pen kilometer truck sikep an ka helo na hokle do sitame pale un air defense lapen langaber ke do ahor mu horta raphansi ke raidunjia jakongdo lapen jesimet ke fighter jets UAVs helicopters guided lapen unguided munitions Upsonic lapen supersonic cruise missiles lapen kaprek ke ongdung aphan ki khangdunji aja kongdo labang so system ke emithanga det along si kabonda pon a rocket motor lapen control system lo the Israeli Aerospace Industry lapen Defense Research and Development Organization DRDO atum chelangpet pensi selam pon lo National Desk Report Karbing Long Live Tang de pini karbi prime time abirta ki lapon si kang ton poniklo